Jesus Tuhan Rajaku, intai izau doi ting, takon ku ginavonu, ginavoku nodi, tunun dunu oi Jesusku, undoko ginawa, kau di sana udapaku about the Idgan ditama, amditana kam di Espiritu Tabitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datoko, ami kaginavan di kinaingan, ami kapisahan di Espiritu Tabitua, mi apa na Jesus sabi-abi. Ami apai Tuhan. Tapinay kung avi, malamay toko da kalamazan tagaza, i tundu Tabitua, koza di Jesus, Sacred Heart of Jesus. Ti sambayang toko da bayan na diti, kapag misaan na toko, dak dezu online mass kamay avitan toko lagi, sabi abi na pada. Sebab timpu na padabayan na diti nga, timpu sa sao na pa nga timpu din nambo da mengimbago, sabi abi na pada, da dandi, da kino da dizon dia, lagay, semai papayin pada, da sebagai da pada. Jadi na pagi da itimpu diti, avitan ko si sabi abi na sembayang lagi, mentok dagay, pada ngapi, na tumimazkan na da higan, habino pa ko sa na menempuan na kalajang ngapi, da pada, di da pentatap ko sa. Tapi ngabi kanau mengakun daw sa ngabi dito ko kapapataon dan di dito ko sundi na mamalamay di katapatan taham lati tabi itua. Mengakun zo dari keningan tabakas da Diyoso ito pinay ngabi dadak midaw zo kozo id pamusaban ngabi ko amid bos ngabi ko amnunoy naimaan ko amidunoy aw ko nangazan bang. Mazana saku tagazo kozo. Idrapogi damakin siyanzo di Mary. Iyabitua pentihambus sa hangay. Sababidita sab sangtingavi. Dozu etibnay ngavi. Dos mambayang montok dugo. Dari Tuhan kiningan datoko. Kikasianan na da, dito ko ikiningan tabakas. Mamahiyang na daw sa ngapit dito ko, magabit dito ko na kapasisan sa lajol. Amen. Tuhan kosianay no? Tuhan kosianay no? Kristus kosianay no? Kristus kosianay no? Tuhan kosianay no? Tuhan kosianay no? Kabantugan na di kinahingan, di takabaskozo. Ang pibabasan na dituhun nga bitang abasi, di ginabo da di tanah. Mga zos ko'y diyaw, manungkuaw giginaz ko'y diyaw, sumambas ko'y diyaw, mambantog ko'y diyaw, manak ko'y diyaw, da kapanang katahodan ngabi, bentok bantugan lu tagasa. Tuhan kinaingan, laja pensurga, oy kinaingan tama tabakas. Tuhan Yesus Kristus, tanak nanak tentoy soon, Tuhan kinaingan. Domba di kinaingan, tanak ditama. Magidukaw di daw sa ngabi di pamagunan, kosyanay da di dagay. Magidukaw di daw sa ngabi di pamagunan, tay mo o sambayang za. Pinaikaw ko da di abananan ditama, kosyanay da di dagay. Tu zizaw na iso tabi tua, izizaw na Tuhan, izizaw na takabasko za Jesus Kristus, miampai di Espiritu tabi tua,
Idi kabantugan di kinaingan itama. Amen. Kano sumambayang. Panak no sumambayang zikoy oy kinaingan tabakas kozo. Dahil zikoy i memang bantug di tundundu di tanak ginabanu. O mamusaw kain bago di kay mazan ngabi da kaginaban daw mentok dagay. Do zizon na da do misudong do manay mo da nadangan mahabay da grasya. Manta dinatawud do titak ngabi don surga. Maza di Tuhan sa Jesus Kristus sanak no. Imamamas yang memelintam yang padiaw. Idi kepisahan ni Espiritu Bitua, isa kinengan montok sa hihinait ay sa kupuson. Amen. Pembacaan manta di Profeta Hosea. Pokinungo dedi bos di Tuhan. Ontok di tanak po i Israel, guminavo zo di Sido. O minamoho zo di tanaku do humabus do Egypt. Izo sondi o minangya di Ephraim do mamanaw. Binangka ku izyoho do pahad ku ngavi, nga awin nakalati izyoho do izono imintamong Dioho. Binuan ku izyoho, miyampay tahi ngavi do kavosian, miyampay tahi patunud ngavi do kaginavan. Miyagazo di songonghun, imanga katatanak tonini do papain samok di pingas daw. Tumining kukubzo de di Sido, do minanak di Sido, di takanon daw. Ingko zodi do kanu monay na diyaw, miyaga di Adma, toy tumay na diyaw miyaga di Ziboim. Gumabos mentaditi, iginavo ko. Pasang kasutinan ko da madtalok, da idi pamusavan. Aw zawi manak do tahi, do kahohodong ko tahasu. Aw ko iumbakon povago, i Ephraim. Tu ikinengan zo, okon ko tuhun. Izono, isang hunta bitwa, pay ngamong Diyosu, aiso ihizab, dumangumbak. Ibos di Tuhan. Miyampay dasan, do sumagaw kawi do vaig mantad, di tobo ngavi, di mamamasi. Miyampay dasan, do sumagaw kawi do vaig, manta di tobo ngavi di mamamasi. Oto tepot no da ikinengan no ikaposizan ku. Human sanzo, auzo imay onok. Tu ituhan na vinakas ku, hozo ku. Duminadi isido do mamamasi ku. Miyampay kandasan, sumanggo ko do vaig manta di tobo ngavi do kaposizan. Miyampay kandasan, do sumago kowi do vaig, manta di tobo ngavi di mamamasi. Panakno do kapanangkatuhadan ngavi day di Tuhan, panakno do kazan day ngan isido. Do di zona ikaiman ngavi di sido tindama, do oihan do idi tuhun ngavi. Pabalono inindaman di ngandaw. Pai kandasan do sumago kowi do vaig, manta di tobo ngavi di mamamasi. Hozo no do iso hozo kapazan day di Tuhan, tuno kay mang isido do kay man ngavi tabantug. Do di so na ngavi i, do oihan day di savya vitana. Ay tuhun ngavi di Zion, hozo no gizak no, montok kandasan tu indama ipay ngamong Diyosu, isang hunta bitwa di Israel. Nyampay kandasan, da sumago kowi do vaig, manta di tobo ngavi di mamamasi.
Pambasan, materi surat Santi Paul dari Tuhun ngawi do Efesus. Izo Paul di anani po ko itonini na kozo di savyavi sancti pinansan mempaditi gracia pembida. O kanopo kapapabal dari kapil ngawi di kotos tabagon aiso gontob pinagon di Kristus nga nogi da papalatir ingko ko'y mazan taham lati daman patazada. Mazar sa vyavidi mulan nakopi poin husak iti id kinengan imamangun da sa vyavi. Nokwa moy do ina po kinavas ka kuasaan ngavi kuasa ngavi nga patut do minsingiho do baino nogi nodi mazari eklesia do songko ginazo tong kuban da kabahan da kinengan da toto tepot na koza poin sudong koza dari atag ikiva di sedor mata sa vyavi aiso tinimpunon aiso kapupusan it Kristus Jesus Tuhan da tako. Itino, dono ko to ogon na pakatamaan na tako, do min sumok di kinaingan, do it kahansanan poing gonop, mazara katumbasan na tako, it disida. Dari, itino, inuno, isambayangon ko, posing ko tud indumangan ni tama, imanta disay o patitikid paganakan, poinsunduvan, tay don sandad, da maganuringan di. Humabus, mantad kabontugan daw, ay sagontob. Manak na radio zu isiro, di vinakas, mazar espiritu daw. Montok Diosu sandi, poin hosok da gumaza mimang vakas. Moy da mizonda i Kristus id ginavang ngavi Diosu, maza da katumbasan. Om dari, natanom it kaginavan, om navado it kaginavan, mempay ko di savya visangti da kivinakas, da umugot di kinivang om dininaw, di kinavas om di inahom. Isom poingiho di kaginavan ni Kristus, poingahib da savya vitayhan, da panuko, miyampay di kapunuan poing ganap kozo do kinaingan. Ibos di Tuhan. Katuharan dari kinaingan. Haleluya. Haleluya. Pokwo no ipokuku, om pinsingho no mantadogo, to hudso, om huduk id ginavo. Haleluya. 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 I Tuhan miampai Diosu, pembahasan di Abal Tabasi, mantad bu sinuat di John. Tadaw kapatondaan omoy do au potindoy do salib o tinan ngavi do ontok timpu di sabat tu sabat na po nga tadaw kapanandakan poimbida. Pinokiano kasagan di Pilatus Jehudi ngavi do monipu di takod ngavi. Om popoinsud di tinan ngavi. Om kinatutukon na po di nga minikot susumangod ngavi. Om minonipu di takod ngavi di tuhun koiso. Pinapapak miampay di sido, om dadi no di tiso.
O dimpatay na po dia ho i Jesus. Na kita dia ho do napatay na isido. Dadi okon i di ko minon ni po di takod ngavi di sido. Izyo ho nga songhon di susumangod ngavi o minamot duak di tobik di sido miampay do tandus. Tutulus do huminabus o za vaig. Itiano i katahangan do songhon i nokokito di katahangan miho hansanon. Koyho isido do mabos isido di totopot. Manak isido diti moy do izyazu nga tumbazan nagida. Tu sabiavi di do nantakan do menuhuk di bos ngavi di buk tabitwa. Aiso itiso do Tuhang di sido do otipu. Vago id sinuatan tiso boson di buk tabitwa. Mintong i izyoho do di songhon i dinuak diho. Ia baltapasi di Tuhan. Tabday ngavi di long suwab di baina minugad zo da minongoy kumay da appointment physiotherapy appointment kaya ko nanti da mo tuwa na di tiya gumusa di tiya mulba jadi tiya na da gumudi taluah kaya jadi pang kabe pukul 9 kisam pukul 11 appointment jadi kapas dia session dia physiotherapy di ti magawit zo di kalita muhi dati musaban ko at tiba-tiba da kondom ko titiakan zo da kolomin sada nga hahay zo na nakakakan da kolomin sada kiba may hu bundusan di isa kaday da poto ita kolomin sada daw jadi ugazo na dayo koy kazo dayo ba may katumay mo scan bahid tiya temperature tinan, scan may sejatra, pangudal zona di. Oto ko'y so kunati kon ka sang ano ba, sebab kon ka sina. Ino pang azo kayo nuban sa no, tinaw daw riti. Tapi mubos malazo daga, jadi berapa kang ko daw? 16 ringgit bosku kadaw. 16 ringgit kada ginawa ko. Tata pinagan da kolomin sa dabay no. Okay, kamas nga may tiya gatang nga may da iya po koloming nga pagulo na pangapad no misaw ringgit kang ko dari ginawa ko nga kozan pa di. Jadi patako ako di sida 2 na pad ringgit. Amo tigahaid ko ang habihin mo na minute kay kat na sida pataka dagay kolomin. Jadi dia punya baki di mana kang ko? Sudah saya bagi kau tuh kada. Kada ginawa ko sangyan bago da minanak daga. Modung tituhon dito kada ginabaw ko. Tinga zo kita ko kibati CCTV daya. Semak na bisan sida. Kau cek itu CCTV kau. Kalau betul kau dah kasih balik saya itu baki, saya bayar kau 20 ringgit. Kalau tidak, kau bayar saya 20 ringgit. Kang kuda, udah pemusahabanku. Ngaon pa nakatama ginabaw ko sebab saw ko tepat dati kang ko song ko da nakatama sebab dat ko na tizo na patinga binghiyo ko sa ba namanehan da tepat ko sa da nakaguhi na ti apat ringgit jadi nung nakaguhi daw ada rugi sa balay da bono pa ringgit jadi kang ko pengka zamintang daw sudah ba ano bah iyalah, tidak apalah, terima kasih. Jadi, gazo, minuhi, dati. Nga, kakal da, sa dasam da, magapit sa di kulita di, alwa, ginabaw ko. Ay, naga sebab, also na kondom da, pinaguhi daw. Apat na linggit. Nga, alwa, ginabaw ko. Alwa, ginabaw ko. Tabi na ngabi.
Tumbasan sa nung Zezo dati nga, isay, Allah ginaba. Biya dia Zokia, Allah ginaba. Tamay man na pambas ako, Allah ginaba. Dahil tiya tuntungan na ako, Allah ginaba. Naku, ito kan dito, Allah ginaba ko. Oh, sebab ginaba ako na pangaduti, akan kaduti ah. Akan kaduhi ah, bago. Dahil ti ginaba na ako, kaya? Jadi, Allah ginaba ko. Nga, kusan pa? So, dati, kaya na, numutuwa na din, binghiyo. Jadi, so, dati nakahasa di. Tadi tapi dah ngapain? Nuk tu payan ko sa siya sususan diti. Sebab na pang tiada daw nanti sedap lebayan na pa diti. Kalamazan tundundo tabitwa ko sa di Jesus. Papasaw ng ginatakaw. Da kaluahan na ginabo di Tuhan Jesus. Sa sebab na dado sa ngabi natakaw. Tu iho na pag kinapamaduakan na tundundo di Kristus, Tuhan Jesus dari salib, na mga tanda na kinapamazadan na takaw. Do kaginabahan kinaingan. Om tamay mo da kaposisyon takaw da tikid tanaw. Sundong imadan na dadi takaw na di Christian. Kakal takaw. Da manindwa di ginabaw di Tuhan Jesus. Miyampay da boss. Da takaw di awabasi. Kay man takaw di papakawas da bokon. Ang magumupay susubay, daw sa nga pinatakaw. Ina pagi. Dati atimpo na pa diti nga pinatak na takaw. Liturgy na pa diti nga pinatak na takaw. Da pupasaw na takaw. Da magkiampon ni Tuhan Jesus. Minsan bago, bago. Da kaposisyon na takaw, da dandi takaw sebagai da Tuhan Kristian. Sebab ituhan kinaingan. Tumamoy sida na memang napapampun na toko. May agad idong toko di pembahasan di koisa di bahan na diti. Mantad di Propeta Hosea. Ituhan kinaingan tumoy mo da moho da tuhun ngabi da Israel. Nagumuhi da sida. Sa toko ti, may agad na gida tuhun Israel. Bangsa, tinaw da pinihi di Tuhan, ang bayan na, sebagai Kristian, sa takaw, tinaw da pinihi da Tuhan. Ang tamay may Tuhan da maho da takaw da gumuhi da sida. Sunong ima da mamido. Sa takaw, sunong ima da sasaw takaw da papakaos da ginaba da Tuhan. Tapi na nga ngabi. Kaso kung nagibago kaya. Daw tapat maza da muatuwa na diti. Nakasa sumabos diti, no? Tiyan na pa sudak bayan na pa diti nga. Kon ka kangko da minabos. Tumay mo na pa tikid taon. Ti kalamazan na tundo no tabitwa di Jesus na panga kapayimpugwan da dandi da paimpada. Aho nakasa sa boss di. Tapat dati tiya no palazan dati di tiya. Kalaja ka daya among wala. Jadi kumazan ko na pa ngain ka. Itya tanaw na padabayan na diti. Tiya solemnity da tundundo tabitwa ko sa di Tuhan Jesus kalamazan ta ko da banan dapat ni tikid taon na pang tumimong sikay pada ngabi dati Jesus ko ta kinabalo da kamay da sanga daw rekoleksi sebab itya rekoleksi na pang agumo sabab daw tapi sebab ko isa na po, nga po si dia dagay, da padang ngabi, da manamisah, da sodop. May gabay natin, sodop na bayan na diti, da misa da tundundo tabitwa ko sa di Tuhan Jesus, da nambo, da pahidasan, itya padang ngabi. Bos na pada English nga, sanctification, montok da sabi bida pada, sanctification of the priest. Ano kumasan? Kumasan na pa, isika diti pada panagi nga, pamidosa. Akan ka kumasan na paimpada sikay, ang perfect sikay na di, pangganap sikay aw. Tamay mas sikay da mamidosa nagi. Kapinindua da tuun ngabi di ang tumbasan, tuun Christian, kapinindua da asinduhan natin kadang-kadang katigis. Lectors ngabi, pakaladyang ngabi da mission, sa sabab na dagay. Teka,
Kibana kita kantakan din ng bodok, kita ko da kabobozon nagay ko kaimahan nagay, kalalahan na ko posisyon nagay, asinduhan. Amin na pagi. Dito kalamazan na pa dito nga muntok da sabi-abi da pada, punagi. Da mo'y da ahidasan, mahi. Dito pada ngabi, ang baguban sebagai da paimpada. Agumuk ko mong kangan nagay. Ay na pagi, da kalamazan na padabayan na diti nga, muntok na ginagay. Magkitangkong si Koy Diyozu, das mambayang. So, si Koy ti nga tuhon tomod. Akan ka, tasab si Koy. Si Koy ti mamidoso nagi. Si Koy diti, kiba na gina pamusahabahan ni Aw Abasi. Si Koy diti, kiba na gikahodong. Magumupay susubay. Sebab, kakal pa mapaintuhon si Koy. Ngayon na pag-ida, sunap na bayan na diti. Kung na po ko, magkisakadong si Koy Diyozu. Di pa ng ngawi iti, dubo si Koy na diti na bayan na diti. Pada Jeffrey na pangahu, convent mempa di sisters. Kung na po kung magkisakadong si Koy na samayang, magkiampun si Koy na Diyozu. Tapi na ngawi, sebab na dosa-dosa na guys, sebab na kibala dati timpo din ng bana, nakapaninduan si Koy Diyozu sebagai umat na kay. Jadi da timpo na padabayan natin nga basi ko sa tupimanan ko. Pondam na toko sa babi da I saw the perfect na toko. I saw the pengganap. Kakal toko pa da tuntamad. Ang pagi da tuntamad da humansan toko. Masiti toko da humansan di Tuhan Jesus Tuhan na toko. O kana pa kada humansan di sila nga tumazan. Da tumay masida da papampun da toko. Nga itya kalamasan na padabayan na dati. Mentok daga. Hobi binasi. Sebab nung out ako paingatan, out ako pon naman niti kabinsanan ni Tuhan Jesus dito ko tepat tamay mata ko da kayo da iti Tuhan kinengan na pangatamay mo da papampun dito ko. Nganong out ako mikot da di sida out ako po paintongan niti kamazan na po kita da Tuhan ngabi da ingkwat ako da makiampun da Tuhan miyampay da misa tabitwa di team. Out ako popag kita, out ako manampasi diti katumazan na ako da Tuhan na pang-abinsyanan, amay sa diguna, ay sa dalati. Nga ina, miyampay diti kalamazan da tundundo tabitwa ka sa di Tuhan Jesus, kabasat ako da popag kita da pamagunan, da sebagai da Tuhan Christian, at tumazan ako da kabinsyanan di Tuhan Jesus, ang kaginabahan di sida montok na tako. Sebab, intangan to ko na po, iho na po tundundo nga, iho na ginaba na, kano po ko, sebagai tanda na ginaba na to ko, kaginabahan na to ko, tapi kaginabahan di Tuhan montok na to ko. Jadi na secret heart of Jesus ka, secret love of Jesus montok sabi na to ko. Dari ito pinay ko minsan bago, manang katod to ko, sebab na abal tabasi di Tuhan montok na to ko diti, kano timo sa to ko na papazo dengan di Tuhan, kano pa kayo nga da mangimbago da posisyon na to ko sebagai da kuk malajang ngawi mentok da da tinama di Tuhan ipinatak na to ko. Sumambayang to ko da katunuran ng tumazan. At umazanzo da di so kinaingan, itamat bakas, menolo da taba namtana, do sababi konuno kita amao kita. Tumazanzo da isa Tuhan Jesus Kristus, itanak tento isoon nanak di kinaingan, nanak di tama da pag-usabi umung, kinaingan mantad kinaingan, tanabaw mantad tanabaw, kinaingan tutupot, mantad kinaingan tutupot. Nanak okon ko tinodo, sumpimyon si miyampay di tama. Baza di sido o sababi do na todo, montok na toko tuhun ngabi, o montok musizan na toko, suminundot sido mantad surga. Baza di espiritu tabitua, nadadi tuhun na dihangay Mary, nadadi do tuhun. Mentok sebab na toko dan nakpapakid salib dari sibo di Pontius Pilate
Nondo so isido da kapatazan nahobong. Timnungag bago ontok di tadaw kumatahu. Eid katunudan miampay di buk do tang bitua. Midin sabati sido dari surga. Pinaikaw dari abananan di tama. Mikat may bago sido eid kabantugan. Da mamisala di sangimpasya mga patay. Kapamililantan daw ay samay kapuson. At umazanzo dari Espiritu tabitua, Tuhan imanak na pasizon, imuzu mantan ditama di tanak, imiampay ditama di tanak, da sambaon ng bantugan may, inakabos maza di profeta ngabi. Tumazanzo dari sa Ecclesia tabitua, Katolik, Apostolik, mga kunzo da isa pagsuhan, montok di kapahiyangan na dosang ngabi, mandadandazo dari katungagan di ng apatay, di kapasuzon di pemgunaan lemikot. Amen. Dakongo toko di sang tipita, damabos, damasiti, katama toko damin sumok da kinaingan, miampay ay so piduvan ginabo. Tu painhansan da kaginaban ay so gantob di tama da toko, kanono babantaw da toko da dumbangan di sido. Kahisaban kapusan ko zo da toko, danamat sumambayang toko, id kaginaban no ay Tuhan, kinongo zikoy no. Id kaginaban no ay Tuhan, kinongo zikoy no. Doi kaginaban patihambus da kinaingan, kapamanu na da di Ecclesia daw, miampay do vinakas, da kumuladya muntak pibabasan tatuhid, day tatanga da tuhon. Kanono sumubayang dari Tuhan. Id kaginaban no ay Tuhan, kinongos koy no. Do itama, di tanga musikin, membalakat na da di pinggis saman, di sontob kumuladya muntok kapatazadan tadang-adang, do pinovangan kotos pogun. Kanono sumubayang dari Tuhan. Id kaginaban no ay Tuhan, kinongos koy no. Do ipu ngavi dat uvang Ecclesia dete. Mimang na da panggo, da kaginaban ni Kristus, ikahib mantad di olotian. Kanono sumubayang dari Tuhan. Id kaginaban no ay Tuhan, kinongos koy no. Montok di tuhun ngavi, nangakahangas o kasangan o pamamasi, sabab nor ay so katuhidan o kahunggusan. Kanono sumubayang dari Tuhan. Id kaginaban no ay Tuhan, kinongos koy no. Montok di hizab ngavi id ginavo dagay, nga iaw si koy ho do papuhambus id bos. Kanono sumubayang dari Tuhan. Id kaginaban no ay Tuhan, kinongos koy no. Sumubayang toko, montok diyo ho, isumakit miyampay talo COVID kapadam sizam, damazar sa kadayad da kutul ngavi diyo ho. Nos ngavi, paganakan kinovangan ngavi diyo ho, doovit na da izyo ho, dahil kawasyan, da dumapos diti timpo do kasusahan. Kanono sumubayang dari Tuhan. Id kaginaban no ay Tuhan, kinongos koy no. Kanono mikot di Sancti Maria tinaratako, makiano do sido do manampung do tako, kumari tanak do sido. Ituhan do tako Jesus, miyampay sumambayang. Ave Maria, napuno ka ng grasya, biyampay diyaw ikinaingan, bitwa ko itangal sa kagitondo, mabitwa ito pa dinano Jesus. Sancti Maria, tinadiknaingan, pakinsinas ko'y tuhun ngabi mamiwidoso, dababay no umuntok jam na kapatasan sa Amen. Oy Ama, nakointahang ihinanggaw, inahom na ginaban no da tuhun, dahil ginaba di Jesus, itanak no. Ano ay si koy no?
Maza da kuasa di Espiritu nu, da kosunizon it ketumbazan, da hobi apolakis da menahuad, da hobi hinosu da menampuan da eklesia nu vinon nu. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. Azok ni Tuhan kinaingan, dosa binangun. Tubazadak bosian nu, nakatay mazika di loti takon zadiaw. Tuba di tanah, pamkelaja dahungan ngawi da tinaw tuhun, dumadi maiti mentok dagay di loti dak posizon. Azo kunay Tuhan kinaingan dosa binangun. Tumazadak bosian nu, nakatay mazika dihing anggur takon zadiaw. Tuba di gebas anggur ram kalaja dahungan ngawi da tinaw tuhun, dumadi maiti di tinuman da kasinubananza. Asono sahihinay ikinaingan. Imang sambayang pinangawi, da bukan kumde sungawi, atay manadada di kinaingan, itamata bakas. Terima dari Tuhan ikabukan dari hamanu, mantok dikasan pembatukan ilanau, mantok kepasian tetapau, ambil kepasian dasabia eklesia kebitu ada. Intong ay Tuhan sumambayang zikoy, do idi kaginabahan tatahuad panggahib-bahib, idi tundundo di tanah kaginabahan nu, danu ita konza, ngatitak utoy mo nandah da diaw, kapambasan do kausan nga bidagay. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan miampai dezo. Menyampaikan sundupanu, Painsabata gina mga dezo. may sabatan sa itingabi dari Tuhan, Kanu menak dak pedang ketuadan ngawi dari Tuhan kinaingan do toko. katunod matuhid iti. Tetap tepat dak ketunu da matuhi diti kala jazah kapamasisan za. Tamay maminda manopo da menak diaw dak pedang ketuadan ngawi Tuhan. Tama tabi tua kinaingan tabakas ko sa may sokopuson maza di Kristus Tuhan za. Tu nakakat da kabas da disalib pinapatak si do daw sundi mentok dagay miyampay da kaginaban kay mazan pinapatungo na za baik mantan tebik daw na duak. Ito bong hokos da di sakramento mga di eklesia moy do nahantoy da di tundundu pangibang di mamamasi sababi do ondos kozo do smago baik mantan di tebud ngabi do kumasizan. Amingkano miyampay sa viabilitas sa ngavi, sang tingavi, mga zozikoy diyaw, da miyaga ay sa kupuson, mga zozikoy. Abitua, Tuhan kinaingan. Kakapuasan nga visyurga, taban ng tanah na pano na kabantugano, kazan hindi takabaskoso, aso isido inikot ilingan di Tuhan, kazan hindi takabaskoso.
Tetap bituah kay Tuhan, ito buddha sa babi kabituahan. Iti napogi, da di zona da bituah iti tak ngabis mambayang zikoy. Mazada pasandot di spiritu nu da ditingabi miaga bohbaw matu. Moy dada di da itingabi da mentok dagay, di tinan, za, di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman petebuso isida. Nasaga ko zo da suminwang da kondasan daw. Minangan isida da loti. Minanak da panong katawadan ngabi. Minangakib di. Ang pinapatak di dan mikiki iya ngabi daw mos. Ano iti sababi ko. Ang pangakan na diti. Tu itinay-tinan ko. Ipatakan may mantok diyazu. Ilahan megadi untuk napungoy makan min susadok. Nano di sida saban. O minsan po, na minanakdok palong katawadan ngabi, pinatak di sida dan makiki iya ngami daw mos. Ono iti, sababi ko, panginom naman taditi. Tu itinay saban ni ko, iza di batas kababago may sa kupuson, ipatunguan may mentok Diyosu mentok tagumo. Mentok di kepahiyangan o daus ngabi, may na iti dadikan daman dago. Ikatapatan tahom lati da ketembazan. Papabal sikay da kinapatasan no ay Tuhan, ang papatahan da kinatungagan no, gisom mikot ko bago. Itinapogi, damaso sa kay malamay di kandaman, di kinapatazan kinatungagan daw. Patakon sa diyaw ay Tuhan, iloti da posisyon, sasaban da pumasizan, manak da panang katawadan ngavi, doon igitan sa kay diyaw da kapadan da dumbangan no, manampuan da diyaw. O do kazay sa kay da sumambayang, damagi da ditinanam sa di Kristus, o timong sa kinadadan isa, maza di Espiritu tabi ituwa. Anda mo ay Tuhan, Ecclesia no, patatangkap paintangkap patatangkap di pamagunan, mabitan na sa sida di kapanuan da tahwad sa kaday. Sa ngabian miyempay Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Savia di Fada ngabi. Anda mo nagi itapinay ngabi dagay, inungokodop, idi kahansanan di katungagan, Savia napatay kosyanan no. Tay mo na isyoho din inabaw da boss no. Kosyanay dagay Savia sumambayang sikoy. Damiyampay di hahangay tabitwa Mary tinadikiningan. Sancti Joseph sabado sido. Miyampay di apostol tong bitwa. Savia sancti inokpopon sikoy diawid po o ompus di umulan ngabi. Kanus Canada di kabosyan do dumadi do sampitumungkos ngabi di kaposisyon sa lajul. Mga zo o mambantog diyaw, maza di tanak no, Jesus Christus. Maza di sido, miyampay di sido, amid di sido, o kiningan tamatabakas. Idi kapisan di Espiritu tabi ituwa, sabi kabantugan ng pantangan nga diyaw no, montok sa hihinaid ay so kupuson. Amen. Dadi penuh di mamasi am naug mazada kepengyaan poin kinaingan katamaza ko mo bos. Tamaza di surga, abituan hangando, bikat ok mulintando, izabnu ay mana di tanah, biaga ng kani di surga. Takadagay na tanaw diti, lotiza na sa sulagaw, ang panyamos ko'y nakasangabi dagay, biaga na pupayaw ni Santa Bamuhasa mabandagay. Ang makadas ko'y obito na kambaztan,
Napagabasa segala magtatalat. Pagabasa kay Tuhan, sumambayang sikoy, damantad patitikid talat, katawad na damanak na pibabasan itanang nga binagay. Damazadi sa kadaya kusyanan no, panggabas ka na nato may madamantad doso, ang pantampasi mantad sa bebikosan ginavo. Damasas kay pahingandad, di kansanan na bituhan, ang di kay katan di mamasiza Jesus Kristus. Tuli komunitan ikuasa ang ikabatugan no po nga diyaw dubabay no om sohihinay. O Tuhan Jesus Kristus, iminabos di apostol nga binu. Pibabasan timponon ko Diyoso, pibabasan ko takon ko Diyoso. Kadaintong, da dosa nga vidagay, nga da di katumbazan di eklesyano. Katawad na da manak da sida, da pibabasan ng pisan, ikatunudan may ang pahizab no, imamamasi ang mamulinta montok sa hihinayat ay sa kupuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan, may ang pahidyan sa tumay mo. Kano magitatak di tanda da pibabasan. Oy domba di kinengan, mangido ka di doso nga bili pamagunan, kosyanay dagay. Oy domba di kinengan, mangido ka di doso nga bili pamagunan, kosyanay dagay. Oy domba di kinengan, mangido ka di doso nga bili pamagunan, panwais ko'y napibabasan. Intangay, idomba di kinaingan. Intangay sida. Imangido di daw sa nga di pamagunan. Abituan yung santam aho da di makan mensasadap di domba. Oy Tuhan, aon sa pipadan na patut ko sa sumusod itaku, nga boson ng palibos, ang mahingasan may ikagudubo.
Kanus mambayang. Iti sakramentum ngawi da kapanan kadazan oy Tuhan. Mamadadi na dadagay da ohi ginazo. Miyampay da ohi ginavo. Miyampay di tapoy da ginavan tabitwa. Mada akabing tumoy mo da tanakno. Minsinghoz kinadada mintong disido. Id sungkad tukadza. Maza di Kristus Tuhan za. Sambayang di Sancto Joseph, tahun di Sancto Joseph. Katabian gugumampi di mananabus, sabo di hahangay tabitua Mary. Dadiyaw pinatak di kinaingan, itanak tuntoy sa ondaw. Dadiyaw pinahansan di Mary, ikatumazan daw. Liyampay diyaw, nada di Kristus datuhun. Tabitua Joseph, dagay panogi, pakitanay diyaw sundi na sunghun tama. Amabitos ko, dagdidahanak posisyon. Pakianwais ko na grasya, binisyanan sinyo, umuhigay sa ko'y mantad patitikid talat. Amen. Tuhan, miyampay Diyos. Ibalakad di kinengan tabakas kozo. Itama, amitanak, ami espiritu tabitwa, sumandatanda de Diyosu, timimpon miyampay Diyosu sa hihinait. Amen. Ugad no, ang pabala no, iabal tabasi di Tuhan. Patawadan kay kinengan. Pupusan no di misa toko. Patawadan kay diyaway Tuhan. Muhito ko miyampay munsiko. Patawadan kay diyaway Tuhan. Patawadan kay diyaway Tuhan. Nonwan sikoy diyaw binakas. Matadbos noong kosambutan. Muhito ko miyampay munsikom. Katawadan doy diyaw oy Tuhan. Katawadan doy diyaw oy Tuhan. O vito toko konsikaan. Pasasadon kumadoy dovokon. Muhito ko miyampay munsikon.